video shalom ka khubor ban puli dailu setas in kini kilong kimat bakong san jong ka khubor mun takastan palat sapol nyauklur alak kidawai tika ladap ai hakaleng kari India sanspa prabo khandai mut kibayo thamai ka jimpang COVID-19 bat khatwai mut kibaklat hamigalia ngin kasni Kiyo ka jinyo along kajina na ka GST poi shilak khandri wajar klurtin ka haunay tu kapapun iya ka jin kiostet hakayo kakot hakari. Bat rakhi ka Meghalaya College Teachers Association ya ka jubiliksyan lingba ka video conference hakasinset jan baladan. Hashwa binin poish ki khubor ki bapunya untangnya singap shwa ya ka jin penbina. Naman ka jing nang postet jong kanyang jimpang coronavirus ni kentu ya baro kini singap bakin ken singay ni kensting hanggang banshin ya baro kila jingada kitu kibala sapo sansnim seneng kibala dap aitika hakawat baningkong kire banit ya kawat baaru hakapur balabu long kiba pikir bat yada na ka jimpang COVID-19 da kababur ya kini lightly kerukom le kibasung dan ye kijingda kamat bat kamut penjinga iwei na iwei bat kam ya ko yakakti bat ka kamat lada pidon kam jingtip ke babanya syapang ke jingpang COVID-19 pila ban pun hau national helpline number not iwei al lai khandai nyo prano sauhandre bat iwei not hinyo sam lani hau helpline number jong ka Meghalaya iwei not pra bat iwei not hinyo not muntapan ke khubor ke babanya ha India pangat sapul nyuklur alak kidawai tika ladap ai hakajing penlong ya kajing ai tika hakaleng kari katangat kakot kakya jung kesokar pedeng kalaong bapalat handrol paulak kidawai tika ladap ai hingin kesni kibriyo kiblakot na kajing pang hingin kesni ru kilong palat ya kalai pau khandai hajarun bat kajing kot hakari kalakil syaka khandai punginyo point lai pau handril na kasispa hadok minta palat lai kelur pelawak mut kibriyo kilakot na kejimpang COVID-19 bat kidan palat saupuwe aja lai spa pelapuwe mut kibriyo kibaranyo thamaya kejimpang hingin kesni kibadang syutam minta ha India kilong palat saulak shipau hajarun Meghalaya sanspa prapo khandai mut kibriyo kilayo thamaya kejimpang COVID-19 hingin kesni bat katwe mut kilaklat no kila dandu sanspa iwemut kibriyo kibalakot hingin kesni kat haduk unta ke jola kadon ndrew hajar sapong lai mut kibriyo kibadam shitom bakentup yaki an hajar laispa khandai mut na East Khasi Hills District bano kibalaklat na kejimpang COVID-19 haka jola kilong shi hajar khandai pong ndrewun kajing alum kajana na ka GST haunay tung kalatan niya ka silak kandre hajar klur tingka kabapun i bakayo kakot kalakyo step ha bat ki kajana na ka GST ru kinayay wanhi haki banaban wan laong katanat pisa tingka jong ka sorkar pedeng ka kajana haunay tung anajar alpaway ka kamhe lai pawlay na ka shispa banya ka balalum haujo ubunay jong ka snem baladan haki prabna linter kajini alum GST kalakot palat silak klur handai kala hiarduna ya ka silak klur hau benai baladan da kajini pinjen suri kajini perking COVID-19 kajini alum GST hau naitung kala tombiang ya ka silak klur tingka Menteri Rang Bado Narendra Modi unpulat mentakasni lengba ke video conference ya ke e-rupi ke rukun siu pisa lengba ke core digital ke e-rupi kadai ke tiang ke bom dan pisa bat bom dan kam kata kadai ke QR code lani ke SMS string based e-voucher ke bala jupa haki mobile jeng kini yok mentoy kinong pendan kami kani kila banyo ya ki voucher klaim ka card ki digital payment app ni internet banking kasul ka Nagaland kala pembina ban pelat ya ka benta basau jong ke jingkandam ke bakat plasni ke balas dang madu hingin kesni shitarik bat kan kun haka kat platarik minta unaila Lashin ni karai ban pelat ya kejing kandam lingkat bat kejing penjinsur ha kejing alang jong ka High Powered Committee HPC halor ka COVID-19 balapunya dok menteri rangba Nepi Rio kabulalong ha Kohima
Ke HPC kalarai ban penjelang yang kapor play jong kidukan nadu hendreu baje minstep hadu hendreu baje janmit hakaba minshwa kadai tan hadu sau baje janmit. Yaka curfew hakapor minit ro la penjinso nadu prabaje minit hadu sau baje minstep. Nalor kata yaki bos jong kasorkar bat riushimen ensha bakin ya tang bakin kit tang sampau nakashispa kibriu. Ke HPC kalau onru bagi district task forces ken pemilihi yaki hukum katkum kajing idon kam. Kini kedai ke All India Radio Shillong kebawan lam sepi yak kubor. Kajing play yak kajing rakhe yak Jubilee Cell jong ke Meghalaya College Teachers Association MCTA kalau long nang baka video conference hakasri sajan baladam. Ka Presiden juga MCTA Dr. BH Buam ila puntem baka pang jong ke jingrakhe Jubilee kalong celebrating the past igniting the future ila kadawru bahagani ke jingrakhe daiban phaiden ru shekiden jat jong ke dukhat ke blalong ke nong seng ye association bat kum ke nong hikai hagajuk menta ke daiban pedang ye ke jingkala ka por banyo ya ka lawai baphanai Kejialang jong ki he ki han balapunya the secretary katanat kokot kakya jong ke soka pedeng Rajesh Bhushan kablalong hakasin sajan baladam kala bishal punya halo ke jingke state ke jingpang COVID-19 hakishipau tele ke jala bakan top ya ke Meghalaya, Kerala, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, Assam, Mizoram, Andhra Pradesh, bat Manipur. Labtha yakini ke jala bakin buat parking bha yaki kandon jingeta da ka bapente kenaru ban kyang na ka balajing let lada undai badon kam ban amni lom pat ba haba kadaw ya jing shisha ban sapon rew tali ke district kidon palat ya ka shipho na ka shispa ki brew ki bayo pang COVID-19 ka jilang kala batha yaki badai ban patas ringkat bat ka jing ai tika yaki brew ki ba 100 post name shaneng bat ki ba saposan hado 100 post name karta namar ka sabut ka pini balajan prapho na ka shispa na ki brew ki balaklan kidai ki ba hapo kini kirta Ka Deputy Commissioner jong South West Khasi Hills District ka kongsi khalkongo kalapin bna yakashnong laknyong barok kawai kum ka containment area hadien ke jingap badon ki priyo ki bayo pang COVID-19 hakani ka shnong ka Deputy Commissioner kalaong balahap ban shim ya kani ka kandon kanang ban lap ikito ki bele kando bat ki bayo e ka jingpang ban pha shong kelpang yaki bat kum juru ban pha le ya ka test Shushu kalaong bakanya kanya daru na kajing sa priyang jong kajing pang COVID-19 hapo kasnong bat kijaka ba marchan. Daka bakadaw halo kajing ang her ka nam jong kaseng Congress u General Secretary ka BJP u Arun Singh Ulaong bakaladay ka po ya ka Meghalaya bakang pendukno ya kaseng Congress na kajala namar baka persya lut iki bat ki kamsan hima jong karu kimnong ki baseso kaseng Congress kamdan shu haki babuan ki jala bat minta kadai ka pali jong ka Meghalaya laong shu using hadin balawai ka jialang jong ka 19th South Shillong ha Assam Club Laban ban pengkut ya ka kubor sa siseng pensaw ya ki mat bakongsan Pangat Southern Nuclear alak kidawai tika ladab ai hakaleng kari India. Sanspa prapo kundai ngut kibayot thamai ya kejingpang COVID-19 bat katwing ngut kibalaklat ha Meghalaya ngin kasni. Kiyo kejing ulum kajana na ke GST poi shila khandri wajar klur tam hau naitung kabapun ini ya kejing kiustet hakayok kakot hakari. But Rakhi ka Meghalaya College Teachers Association ya ka Jubilee Cell lengba ka video conference hakasin sa jan baladem. Kato ko kubor kalakun na ka All India Radio Shillong.